MCA wa Mwangathia ward Njoki Mugambi na ugite ria muthia MTF ni rakinyira ward newe na atengete kigina kia milioni 9 akiuga ari na wirigiro akaritirwo ngugi njega. Wirigiro boy ni MTF ijirite ngugi na mpwe kenda igeta ward ne ingi ire itiringithitwe kenda kigina kia mantu jogite kaure juri mweri jo muthia jo mwaka jo thirikari. Njoki Mugambi na ugite gutire ori gakinya etagwonka kire gavana Mwangaza kira wakathithaga geta gukamira antu ba ward yawe ya Mwangathia akiuga MCA barabetire gwonka bariguna bari bobongwa norite gavana Mwangaza kweja gwatane na MCA kenda kurikithia program based budget tawara control of budget ararikithiria. Nyuma ya matuko kathumba na ndiwandi ya Mwangathia nionete weru bwanjira bone nyuma ya bokwa mukira maragita ja MTF aria akiaria MCA uko Njoki Mugambi augite watengete kigina kia milioni 9 kirinjira na ari na wirigiro ngigi wikarite kora kwagirite kiri barabara ya tengete kirimbanjete je kurika mweri juju. MTF nirejere nturekwa thai itukuthondeka barabara o iria ndekirite ingwitikia ikathondekwa cionthe ingwitikia MTF bagastic kiri specifications iria twekirite cia kuthithia barabara iu na iu ingi kuongrade ora tugite ora ndatengete mbeca ndekira barabara iu narua ifasi June na mwanko thirikari ajwathira na ingwetikia ndiraki yuethira narua ire MTF ja Mwangathia ndetikia bagacumia na mpwe mono betenya kiwandi wingi babathithirie nikenda mbeca cia thirikari ciumbo tumirika. Bunge kiri Njoki ariuga ni wirigiro bwawe utorara mukire maragita ja MTF wandine yawe no ukinya mirandi iria atengerete akari bakamukira kuma kiri thirikari angabana kawira Mwangaza mbere ya mwaka jojwa thirikari joingwa enyambia yu ngenda atengerete maendeleo jo jange kugurira water purifying machine group 3 bekibiki group ira ndatengerete into sport ingwetikinya biu ngabana akomba kuretera antu betu kwa Mwangathia ni MCA orochitetie we gutoriga kinyeta gwonka indi akiugora kathia no kakatheka ng'ombe agakame na ndikia gukamanyweria riu na karibara bamuringire kura akiuga MCs barabetire gwonka na ndinoka bakunyenya mothio ni untu barigunika bari bobongwa kiumbe oni ndenda kujukia ndo mbetankama turugaga cai tukunda na antu ba Mwangathia na miru yonthe kwau ngeta gwonka ini nganga ifaindi na imenyo gatega antu bara bagwonka iba ifaindite nontu nyotega nyasura cia wiboke ngantu kwi nontu bo bakona karia gagwonka twe oni ote konkuona ende ndiugo tire tayari ndena murigi ndekete ng'ombe maguru ambetete okama na ndakama nikenda turuga cai enyuwe kila mutu antu batu ba Mwangathia na antu ba miru yonthe na muthiene nyuma ya control of budget muthajwe goro kuga thirikari angabana kawira Mwangaza bakarenthi na MCs bambunge ya miru betekanirie mantu jege program based budget Njoki ariromba angabana Mwangaza gwetekanirie nayo aria kuga bagatumira gichunje kia 30 kuma kirigana kia kigina kia miru kiri mirandi ya witi na mbere maturene control on budget igoro naretekanirie na program based budget na uga area ke gukethwa kwina makosa area executive kwenda kuongerwa mbia nete assembly baranirie yongongerwa mbeca ende terega program based budget ende executive terega maoni ya mwananchi ya kuka 45 million nete wandini hapana control budget na raugire mbeca cite wandine ende executive nare kwenda kuongongerwa ibe ya assembly twaranirie tukabongongera lakini maendeleo tutikia less than 30% ya mbeca iria ciuma ki national government irasima tujikie nturene
na hiyo ndio itakuwa devolution. Kĩripotera tũtũcewerwo wikendi rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare.